Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami, Kaya Rezeki Barokah Kreator. Dipersilakan like, share, dan komen, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya di Kaya Rezeki Barokah Kreator. Seakina abula hebekana bula taresna eka kila. Masih bersama Bang Leman MC Bondowoso, Jawa Timur. Jika sekudeteng ngaton dalam mimpi agaton bule seneng rasana dalam ate. Oke, masih bersama channel kami Kaya Rezeki Barokah Kreator, milik Abang Leman MC dan YouTuber Bondowoso. Saben malam ega dekrobena pikiran ngalamun akaton apolo akemai ate kerong. Saebu arepen sanon topon elang bule pon tak teka odi kala bentika selanceng lancengan. Masih bersama Kaya Rezeki Barokah Kreator, YouTuber Bondowoso. Jika sekudeteng ngaton dalam mimpi agaton bule seneng rasana dalam ate. Dipersilakan like, share, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya di Kaya Rezeki Barokah Kreator, miliknya Bang Leman MC dan YouTuber Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Sampai malam enga derobena pikiran ngalamun akaton apolo akemai ate kerong. Kaya Rezeki Barokah Kreator, channel YouTube. Saebu arepen sanon topon elang mula pon tak teka odi kala bentika selanceng lancengan. Kaya Rezeki Barokah Kreator, channel YouTube, YouTuber Bondowoso. Jika sekudeteng ngaton dalam mimpi agaton bule seneng rasana dalam ate. Salam sukses untuk Kaya Rezeki Barokah Kreator, YouTube Bondowoso. Terima kasih.